Borbai sanai sini tini je press meet tai जों press release खालामनि sini abono karon जों नुखा थानाय हाथि बारसा बारनि सेखा गोबां बर' गोबां मथा किबा गोबां organizations गोबां individual गोबां खाय comment र खालायो hatred comment र community based te kok salayo o gabor no sung tini masao tai chungabo munuka je former chief minister mane sarkar tamsaka ngasungabo munuka samolal sakma samununi bobogara je samunum botamuni saka nga abor no rugai chung totally promote hamunti rano condemn khayo tai selang jago bono remarks tai bono comment rano tamun bagi hingka kai je jago जों 19 community 19 tribes जों थानसा ngai जों दफानि जे मानथा जे सिन ग्रेटर ट्रिपल लैंड आमनो जों थाङै दंलाय अ जागाव जों तिनि नुखा 2023 निजे इलेक्शन नाहरिसे तिनी गोबां आदंसं गोबां अर्गानाइजेशन र गोबां इश्यू न दै कक सालायदों नङा तिनी तो जों जतन साइमोन जेकुनु इलीगल माने बो इलीगल एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन और एनी ग्रुप ऑफ पीपल बर इलीगली जुदि न सामखाय दङ केबा हाबुय दङ हंगाखाय abo borok totally illegal no a jaga community base no tui ke babno yase surmaya nga aborok bujna nang nga borok tin community base no yase suru mane sinu je 19 tribe jasang thansang tongmani political abono sungno sakangna nai to nga each and every individual tai organization no chini koimung tini जे बुबगरा सराय सरायकै अरो साइ खनारका जुलाई 18 जुलाई यो सराय सरायका साइ खनारका जाता जों थानसा दं चिनि थानसनो नुगुइ बरक जोंनो सोबायना नाय दङ आबुन बागैनो तिनि जे चिनि तिप्रा सारक जे चिनि तिप्रारक जे 19 ट्राइब जों जतन थानसा जों जतन याफ्रिकाइसा जों बुबगरानि नाहारमानि याफ्रिकासा थानसना हामजागो जों जतन फाइलायजाक ताइ जों ग्रेटर ट्रिपल लैंड मानानि आबनो सिनि जतन साइ कतर नाहारमानि आबनो बुसखां आगु जों थालायतो गा जागा जों नुगो गोबां बरक बेनो पर्सनल इंटरेस्ट केबा गोबां ऑर्गेनाइजेशन बन पर्सनल इंटरेस्ट ताइ गोबां पॉलिटिकल पार्टी जे बने पार्टी पॉलिटिकल साइज खाइना बागै बरताम खाइतो आबनो नुनुतुगै पॉइंटी सारि जोंनो हेट्रेट कायसा कम्युनिटी बाय नासिलि लायनानै आबो आहायगा खालायतो कुनु समय खदा खानाका सिनि बररक कुं बाररक अबाहके चबा खालि फाइट खालि नुगे खुबले कारण तिने तिरप्रमता थानसाङै फाइमन यागलो तिने सुनुगुइ तंग तामनो बागै आगे जोंनो divide and rule policy khai sunu sakagui tukha bokko sak bokko fur bokko kharane kene tini bubagara family yaglo जों जतनो दाल बिदाल मथा तंगमसे तिनि जों थानसाङै कायसा तिप्रा मथाङै थांखा ना आबनो नुहुर किरिजागै बरक तिनि जोंनो सोबायनानै लामा दिगि डिवाइड खायनानै जोंनो कायसा नासिलनानै आबो दिगि बरक थाङैतो ना आबन बागै जों तिनि नुखा 26 तारिख थांसिन प्रेसिडेंट साका जेता कायसा खूब चाया इंसिडेंट नंखा दामसरा दिगि जेता ब्रुबाय चराइर कॉन्फ्लिक्ट मन अब है कुन दिन संखदा खानाका जेता है कॉन्फ्लिक्ट मन nga a jaga divide and rule policy अब है कॉन्फ्लिक्ट खाइने बरक तंगो nga आबर नो से संग आइडेंटिफाई खाइ जों नायतुना नां nga a jaga जों आबन बागन ति प्रमोथा केबो कम्युनिटी न जों खिबिया जों बरनो पूरा थानसा खायसे तुमनानै सिनि लामा अबनो
Bubagara Tidulino Tinis and Asus of the Shopaka, and let Tabus and Buskamo, Chini, Mantai, Jamanan, Ayandiki Tangtum. Abono, Borake Bangu, Siniti Pramotan, Buskam, Busungi, Basetamu. Gabon Bagana Chini Kok, Kosarmu Kakai, Bubagaran appeal not 980, been interview 980, been social media 980, Bobahake Saka. Saman Yagolo point to say, so Nugu, individually, organizationally, Borok, Kawama issue Kaito. Nkamoto, Borok divide and rule policy Kajatomana Borabo, Sinia, Kiba was Haimia, Kiba Sititino, Borok Klaitona. Amtirono, so strongly Tripamota condemn Kayu. They few Saro, Aba Haitang too. Karan semua jaga sing CA no sing fight kaitong sing hau jaga wo NRC no tui sing fight kaitong Tripura mota tai sini naharman greater Tripura land abo se sing sini main sini aim and objective tai sini vision engkau greater Tripura land no se sing nugu sing tai ara punu nugu engkau jaga wo gawama divide and rule policy sing no khlai tong a jaga Sini dofaro, kiba sini community rock, norok, ta thungjak di, tai bon kok bai, je thungnai, aburun kono ta khnan di, mature dung di, sidi, sini borok je sini enemy sabo, abun se sini di, sing kising sing nasir lai, sing kising sing enemy ngai, sing borok thang manai ba, abun bangai no tini asuk 70 years down the line. Sengasang suppress, oppress, sekelung jagai, nasil jagai, kiwi jagai, punau ton jagai tung ton jaka. Tini sini soyong presiden tong tong, bahike coba khai pekya, lata tei, silai tei, coba khai pekya. Abun ya gulo pointo, buat tini saisung MLA ngui tong prubo, buat saisung no fight khai coba khai assembly fight khai pekya. Ngacung tini, gawama MLA sini borong ngui tong tongu. Aborok se chini sunotei sing soba khai mia nga aba hai borok je chini khoroksa lai bumani history khorsa leader kathang tabok chini mokalo chini generation bo phunugui tongtong nga a jaga sing bo bubagara je thansa lama phai tini bubagara nayu jata sing joton thansa ngai sing jotono chini manthai no manang tu tai angobo sanamu sungu je sing Tripura mota sing politics apa hai politics party ya je MLA sakai MDC sakai minister sakai paithang sini Tripura mota angka sing political right no tei soba khainai party se abun bagino sini movement based on movement tei sing sini manthai no sing nanai sing kyabon katal kha sing sainya sing tini greater Tripura land sanu Bui huni manu, sar Tripura sini, tangan bagai sing tiling greater Tripura land sana. Nggak tiling greater Tripura land bui paksa question no kayu, abo baik yang nai. Nggak tu kebama jaga rabo kok saka. Greater Tripura land, jaya jaga sini borok tongo, Agartala tongo, jeta edisi ni inko khobza gya, sini Rajbari tongo, edisi ni inko khobza gya. Sengaborom jotun edisi ni area no sing khobnai. Tai singapun greater Tripura land selamai. Baksa question bersungman, nor media pan sungman. Tini bubagara sawo agi Bangladesh je sini borok tong, Assam sini borok tong, Mizoram sini borok tong, abor nor bahike ha segi nei manai. Nijini Tripura ni ha cikon sa tong mana se, buni yang segi nei mia, nor abon bahike seg nai. Sing sawo sing abah ke hana seg nai ya. Sini borok je jaga tongo, je sini borok tong tong abo sini akasa identity sengabo no naharu sengabo je sini socio economic te political right jeta sing tongmani abo no tui no sing buskang aku gui sing sani tong ngai ta kaisa bo sanamu sung ekta example na musung sami borok Norwegian country o tongo te borok pasta country o tongo ni Sweden Russia Finland Ireland nomor tong tong, engkai majority population engkai Norway botong, Norway sami borong ni separate parliament tong, within the Norwegian government, Norway country ni to kasih parliament tong,
abo badeno sami borok Norway near about 80,000 borok tongo bon separate parliament to borok ajaga parliament no bon un kok bai borok je disona mane bor disonai boni boroni development bagi borok khayu bon identity bon culture bon social te bon political right no tui borok khayu ajaga kuno Norwegian government interfere khaya gaba hekeno je Russia Sweden Finland Ireland je tongnai aborok no bo haino kaisa identity no tui kaisa nation no tui no borok aba heke khlayu mane borok no joto culturally politically borok no facility ru hangkai a jaga amti je borok Sweden tong hungka kai Sweden no a country ni borok facility maina bo as citizen of Sweden bar joto je facility mano je as citizen of Sweden mano joton mano kintu abo badeno tabuk je as sami borok to minority as sami borok ngai a je Norway je tongnai je parliament ni a jaga culturally socially borok khobjabo for example nor abo bunuk na February 21st so hingga kai Bengali Mother Tongue Day ni borok internationally borok celebrate khayu borok mala layu afur ki Bangladesh je phainani borok visa tui de phaiba visa nai afur ka borok abo visa sarano gate khulugui open ni khai borok exchange khai bon culture no nga chini borok bo greater Triparland concept obono janga jaga o chini je jaga borok to abar no chini identity borok kaisa one identity one nation je jaga chini borok to ai abosi concept ngai baksa borok sungo ha se segina baika ha jeng ha sege chini borok historically agi chini history life buma to a jaga no bole u partition khaipru se tini sunu saka ga ku sunu divide khairu hangkai national law international law abo sarai ke abo bo tong jeta je borok same community same dofa same tribe je fatar haupan tongtu boni right tongo jeta boraro collectively boraro culturally socially economically borok aro kerunani bonu right tongo a right no kebo mathagi maya ni sarai tong nga e abor no tui sing choba khai tongo nga main sini aim objective Tripamothani greater Triparland gabon bagino tabu sungnuku je sin Tripa ho sung to agi buibai aike kan montor roja khan sung bun kono khana ani baino pendang nasilu an bukhnu pendang nasilu kento sung am jogui na ya kubida bo samaki abo kubiya bam jogui na ya hangka abono ani khane tai taku bukhorona ma koyu sung khana sakang bui sama sakang abor sung khun jokai am jogui na di kubiya abono porosana ne je satai action abor nor klai kentu buini agi serai thumpur rogo sung hlayo nang bin khun ra tangri mano bin buguna tai tangri mano abo a serai beserai no bular na bage jol na bage bor ahke khayu thik abo ahke tabu jona kaisa community no ahke khlairu ta kaisa community no ahke khlairu abo ahke community no hingsa khlali aro walar nani abo borok chaito bitong tung abon bage no kaisa chini appeal te maharajana appeal te tani president saino sing Tripamothang ka believe khayo huito chawo thansa hamjangmani abono sungti tai faith and understanding sing chin bisungo tongo abon bisungo chin kono chinano sing hatred no nya sing hatred no hanga ka sing jana silmana hanga ka sing mechani se sing koplai ni paijak abon bagen je chino koplai hamjangmani je koplai thansangmani koplai no sing rugino sing naharnai sing kuno dino uklugo sing usulia abose chini bubagra naharman thangcha abose Tripamothani naharmani kubi kok hangkai abono ang appeal khayo chino thanchano kebo sakagi maya je tini oba hake community conflict tongnai borno request khayo bon leader no request khayo te bon community borno request khayo noro buini selangman kokbai noro divide tangdi noro tan nasil dadi one sukti kaisa thansa hamjangmani lamon himnaidi e abono chini na harmani gahai na hai laso sing Tripamotha tini je sing press meet te press release khaimani abono chini kaisa nasilmani je bong comment nogui sing
condemn ma khaikya se 19 community 19 tribe no divide khaida nai mani abono sang condemn ma khaikya abono sin asol tinini pressmeet tini belake hambai sini president ti promothani tai sini live mani khoroksa living leader inspiring today mane sini sikla sikli rongno je lama phunu klang thanai bonom belake te hamai marwo tai joton sa hamai nga kai bubagra no belake hamai marwo karon bubagra puila joton sai abno man sugoino bo social media te tai mini interview ti bo saklakya saklai mane yagulo sarai sarai ke reka abun yagulo phanase tini oba hin tongo abun bagin je individual ta organization rock je oba heke nasilmana kok divide and rule of na khai tongnai aborno tuition condemn khai belake hambai te haina